ba omwani orutoke bona we bitortine ngwen rero muhogo yona abantu ku rugomero Rukanga Nyabihoko district ya Ntungamo ubwo hate bikume bakibifunzira umunyindo ahubwo kucwekerera kw'ibihingwa byabo ebirande byona bisiskire kebe nembuzi zibeteheruza zona zateburubare tutezona zigansi kebe bakedo mwe timumanye kiturakore abana banje buratimwe kukunda abagize imbera nyingumunonga Enjureji hetandikire kugwanye mwabazyo umurashahanka munana ahwegerire kwerayo umurashahanka 12 ibintu nyamwingi aharumwe umwani entoke ebihimba muhogo nebindi nyamwingi aharumwe amatungo bibiri byasiskire no kucwekerera byacwekerire zo baryanyo mwaje tugwerirwa kagwe ubinde bwashazirire zirika enjure gwire nyingi munongo rubare rwagwa muyaga gwija entoke zona zawaho no rundi numuciro reba ruryampa tubire kubimunonga munonga aho kimwe complete za muhogo tine yasigaza kapapa nakamo icya kabiri nebihimbe bibuyirwa kuba tubenza kufutana kana nebijamba tasigire ho simba na cumu na ni papa na rumu na wazo hono sananga bakwaseresirasha babishusha ebihimba bihuyireho muhogo yahwaho emitumba yahwaho umwana gwahwaho na nebijuma ibyo mu mbuga y'abantu bakuri yabwe miyembe amapera twara tugenda abatura bateje government omuranga okuba yamba nangwa hakireka bahecho kuriya ahakuba tubakine mihande genda cyo ndatire cyine bishubo cyo ndafire na muhogo rutoke byo no mwana byona cyo na kifire Kiro Urubaruru no bwiro bwahati rucishwekire bicweka bitari bumwe na bumwe atubwirwa kagwenye mwazyo tube turyaho zikuba kubasha hanki 10 izenzura yamani erumo rubare erumo muyaga tube turyaho muzigitaha umuzigiti gwagwa husaidemo ya shedi yo misho yagwa twine horutoke rubona ruhireho zamuhugura muzireba kunka tugiye tuza gukora nkaburizo amasoko butugatira mu government yitwagera nk'abantu bayo tugiye tuza kuhandika baki ya personnel C1 batandikira umurimo gwabo kuhandika families izifundo buzubobwe n'abantu abazurumu dena mabarha gakuratane ko gakwetagwa gazo wakawo kawa gatwarire kambaro president prime minister's office okurigije harise bayenda Kasim orkansara umwanyogu yahamya ko bwahati abantu abarukurengo muri bitano abashyirwe hembera mbyeji bono bwahati bashobeyirwe tekateka yonka family za Rwensinga sheru kugira yona ngo efunde kwebiri infected namakahi 500 agasheru yona kandi kabarungi namaka 200 ngasheru kandi party ya central ni ndemu ni nkamaka 20 okayona party sheru yona na nyakatozo namakankiga namakanka 15 20 bona general waza gagitanga basaka amaka nkarukaga ubwahati abantu bacobirwe cyo kuratyaho gasha kwa Samuel ahumuza ahabwa Tayari West.